hai manaze gimai sai hai manaze Zememankanews klumdelei namai chitke Zemenge tingkum kum chanaze angkai zeminge rimai hagigu Zememanka I Ahuibe Kuame Zeme kogena hai manahang rangai sai poliagai daradelei Egigu karchibrasam Zememanka andurelang beteuze namai tingnai mikpui hechitke tariminge maize indiaram kedege teachers de babu meeting mik nize bam meeting lai mik puiteli haza indiaram kedege aize namai ki chitke tarik minge maike haize kangi be parim bazane sarvapali radha krishnan kachebe pegu namai je pachulung be tingnai mik pui lei je cheuze paze indiaram kedege president pakana be theugai be peudeli ze kachideli haza namai tingnai mik pui ke indiaram kedege teacher de teberim bazane pachulung me tingnai mik pui je ke na tebe kolei je cheuze kedere lui ke teacher de tebane peka kadai be October ke tarik minge mai design te be kolei ze ka ju dele ze na mai babu me gu ting mik in ze wang chang lo bise gene pram ge ze pugu school ke na poine ze ma chim phui ge ze churmak be pa lungra ningra blam ge ka te ge me babu me le ne ze na mai ningnui ku ting mik in ze wang chang lo bise gene ningnui hai mana ze Zememang kalam gene ritsa ge be sam ze pe chang ge dele hai mana ze happy teachers day dele Notice Assam State Dimahasau District ke Inter-Polling Constituency Football Tournament IPCFT chuna ntate chabam bese pegu constituency kacham bam ge ntate chala waktele ze ka chidele ze anui gu zeme go area 7 laisong constituency gu hechit ke tarik se tingkum chana ze nkai ze minge heke mai design nta chugu dele ze ka chidele ze aize 7 laisong constituency ge ntara be babam ze tungze klogne ntagule ze cheuze railang be ka to hi ze lakya ze pakana be ze chang reaksana ze best player chingom ramedu ko to hi ka cham bine pegule ze ka ji dule ze chige 7 laisong constituency ge hachit ke tarik te set mai te zaina aize football inter-polling constituency football tournament tara be ze nta chu gudle ze cheuze chige chief guest Srimati Probita Hojari EM North Kachar Hills Autonomous Council Mahor constituency ze Guest of Honor Sang Pampeuze Sri Podaming Riame 7 Laisong Constituency EM North Kachar Hills Autonomous Council Panaina Chige Chief Guest Panai Guest of Honor ze Changai Kulei Zeka Judili Namai ke chitke tarik chummanaya tarik madai maige GST council mebo meeting te zen to ka haro dele hanjai chige GST 2.0 lam ge ze miswanga ze ki ke dele ze cheuze chunane GST ze fourth slab ke bam ze fourth slab ke na tem cham ke lu ze slab kana hange te gai bze namai ke chitke tarik kai ze kana mai te zain ai be GST ge hindi ka chibze ta chugu dele ze ka dele indiaram ke de ge 5 kana 18% ru na te gai dele ze cheuze chibe patau di be ze anoi pihi plon sangna ze tinglai mi phuike te ta te be mrora me ma patho di be miswanga ze please du secure de le ze ka che de le za ai be GST 2.0 ka chi be te gai bi ze gen indiaram ke de go economy du kan to be ze ngau do de le ze che ze GST ge ze miswanga ze bezet ka cham me please secure kai de le ze ka che de le za ai be GST ze slap kana ge te gai bi ze gen 0.16% GDP ge ze to do de le ze che ze mali khong baram ge ze 0.60% Maldives se do dile ze ka dile hazi churmak cha congress ke pusuite ze bampe ze churmak cha former finance minister Chitambram ka chebe pene du sa ze government mena tin kom te set ke panoina mate mote so gen di bize chuna ne ning chi ga du ze aibram ze te le ga dile ze du ka dile ze sali ze chuna ne gari poina car bikes scooty chibram ge 28% GST bambe ze te cham ga du ze 18% te ga dile ze ka dile chibize ge na gari poina car ram ge du ning noi du ting ti da gane chang rek sur re ko mane discount please se be gane ngau do du de ze che bike scooty car ibram ze chuna ge 28% gane tem cham ge du ze 18% GST ze te ga in de le ze sali ze churmang cha commercial vehicle ge du 28% GST bam ge na tem cham ge du ze chibe ge du 18% ze tem cham ge chibe ze gane
auto industry ge ze 8.5% re gombe police se bigene gari ram ze ngau do dile ze ka ju dile ha churmak se ting te ge health insurance ze churmak se pzet ka cham be insurance ram ge du GST tax se bam ram ze lu to kam dile ze cheu ze chuna ne GST chi be slap kana change hulang be slap che 40% GST ze te gai dile ze ka ju dile ha chi be 40% GST ze ting te ge 28% bam ge ne 40% te angai chai chi ram ze chuna ge luxury ko ram ge ze 40% kai gai ze churmak che te ze sak che kam ne ram alcohol hazau chi ram ge ze 40% kai gai dile ze ka ju dile ha churmak che ke gu du 40% kai gai kana list to flag secret chi ram ge ze 40% junu biri ge za 18% ru bam gule 18% te gai dile ze ka ju dile chi be ze ge ne chuna ge aibe GST 2.0 indiaram ke de ge rajya sabha banai lok sabha ge ne paste pet kai di bechang zain da mai chit ke tarik chum banai madai mai ge GST council me po meeting tips and po ka haro be mai ge ai bram me ki ke ge be se ge ne middle class family me du ze churmak ze indiaram ke de ge mina ke me du ze plap gi ze ngau do dile ze ka ju dile ze chuna ne 40% GST bam be zane luxury gru ne dile ze sali Indiaram kadai turam ki dilang be Supreme Court me chuna ge Indiaram kadai ge babam ke babam ge tingsia ze tingruin chize hadui nai belam ge se center government me du notice langai dele ze cheu ze churmuk che state madai me du koi sentev ze kanne dele ze ka ju dele ze chibe state madai me ju koi sentev ze kanne be ge Punjab Himachal Pradesh Jammu and Kashmir Uttarakhand aibe state me du ze Indiaram kadai ge turam ki dilang be Supreme Court me koi sentev ze kanne dele ze sali ze churmuk che Supreme Court me sa je chuna ge Uttarakhand Himachal Pradesh chibram me ge himlo ku be ze kadai lo kdi bigene tingsia ze tingruin chik sangai be ge ching ting chu chibram me tai ke be ze anui zemana tan nya dele ze Supreme Court me sa dele ze ka chu dele anui ne hing bang kuin ke be ze ge ne ze churmuk che anui ne ai be kadai ri siram du ze te kle be ze ge ne punoi kum zarui ko dele ze sali ze ka chu dele chuna ge Himachal Pradesh ke ze tingsia ze tingruin chik sangze hadui nai ke be ke ze ching ki ka sangze lo ke be lam ke ze Supreme Court me sa dele ze ka chu dele Digital India ge Indiaram kadai ge ka chibe record chetleu ge ka kadai dele ze ka chu dele Indiaram kadai ge chuna ge internet users internet te ta te be ko 100 crores so ne du ki dele ze ka chu dele ze churmak che Indiaram kadai ge chuna ge along mas go satellite internet che ka global lungki ge trail je du te chu do du dele ze cheu ze aibe satellite internet chuna ge sterling du ze Indiaram kadai ge telecommunication me bone approval pe ge dele ze sale Indiaram kadai ko podipe Prime Minister Sri Narendra Modi chitkeu tarik krevze ko chomai de zaina notice Manipur state ke ze te bei zete wangai do dile ze ka che dile ze chige pat bei te bege Mizoram state ke du railway project ku du inauguration te ze khalet pata zete ko le ze chu ze chuna ke Churachandpur district Manipur ke ze no Tron zone jidu announce te ga indele ze ka chu dile ze churmuk che chuna ge mina ke kemen ning ka harai berim bazane Prime Minister Sri Narendra Modi Manipur state ke kya wangai te zane in kimna has ko kimaka ke kleu ze ke pok che bam de ze chuna ge hege ke bi gai bi ze aiso ne du lum pe dai dorang ge du ning re zalam le ze sali plam za ne chi ge wangai te sai je pa ze chogum me pa bau mu du ze ngom po ko me ze pa bau kana ze ngom po ze bam le ze ne du ka kleu be ze aiso ne du te lum gai darang ge zela muilei zetu salei zakat dilei West Bengal state के teacher recruitment scam ते बलम के 72% teacher में तृणमूल पार्टी मताई गया बम करना पे को जे का हजो पे को पैतले इज्जत से जे पकदा बाने बीजेपी पार्टी में दो सपोर्ट जे का हजो पे को में पैतले जे का जे जे चिबे teacher recruitment scam लम के West Bengal state के चुना के पार्टी में बो जे पार्टी का चम बे कले का संग जे लुम का संग जे लम ले इज्जत से जे चरमक जे स्टूडेंट में रमने दो प्रोटेस्ट गई तले जे साले Namai chitkeu tarimingeu tingkom kum chana jeng kai jeminge rimai ting hegigu Zememanka I Ahuibe komne Zeme ko gane hai manahang ndule gai ban aigena loigara dele pigai jeng kinga nimlenze tondi dele hai manaze kulum dele